Hojik Saturday Assembly me from the Prabis Sanam Lake the case Putok to Missy Gachumbalang La Lanjan Makangan of Hotna Drabade PAC akan Mkongjang sanction lagan hari. Saturday Assembly me from na CAB handong na wari flow na state ki Philip Center the Kangalu Haina veteran politician Ozo na MLA Humpu Maru na Lengak Padi singi pung sanction lakli. Dayan Hanes King Makada Revenue Department Mio Contract at Tabaksang Yab Kudong Sabah P. Gray Minister Appointment Orders in Kushina Gray. Amasung Horticulture and Soil Conservation Department Mission for Integrated Development of Horticulture Makada Law Beneficiary Kuni Toida Director of the Power Tillers in Kushina Gray. Ma'am Kurum Jaredom Ning Impact News ni Hausi Pungjas Pabli Maru Pausing Miam the Pijari. Manipur Legislative Assembly ke Saturday Assembly mi famasida Prabisanam Laikidabi case Putok to Missy Achumbalang Lalang Jinama Kangan about Hotna Drabade Lakliba February Kunipan Gahing Nong Yadi Mars the Magahing Nong Yai Fauba Manipur Pumba the total shutdown Lauk Tok Lagan Harry. Hiramasing Matang Nasinuntil Manipur Press Club the Pomising Unaba Madam Missy Yanin Yanin the Fondok the same Kiba People's Action Committee convener Lai Mayum Pisu Fondor Kibada, Haukibachai, Kumjalising and Tararet ki September Mapanda, Uttar Pradesh ki Greater Noida Adamyatina, Hatok Pikiba Uripokta Pravisanam, Misiasi Achumba, Langla Langjana Mangasi Fabu Kang Mangamdre, Isterasi government Lana Lana Manipur Machama, Mapalam, Sibada, Center the Taxinur Achumba, Langla Langjana, Putopangam the Bahibase, government Laitam Gachaf Manayhana, Pienda Wafam, Tamlaki. Minister Masama Haibo commitment Ngasi Babuda, Haibo commitment adu Tabak Amaton Topangam the Ngasi Babuda Koi the Lady Manipur Zamiam, the Kogi, Laknaba, Sanaba, Ngaki Tembia, Mong the Koi Ngasi Babu the Lady, Siriba Missi Manipur Masani, Manipur Masama, UP the Sirga, Manipugi government, Amas of Tox on Lega, Haiba Missi Sigi Damakta, Manipur government, and the Ekaino, Tabaito Shiri no Haiba, Sumbalang Lama, Putona with the UP Sakata, Taximangam Dava, Saturn government, the Taximangam Davasi, Manipur government, Amalay, like Tabaka Mani, Prajagi, Amadi, like Pravisa Nangi, Amadi People Action Committee, Kambiraga, Haiba Missi, Sumulangi, Putona, the Kanahonabio, Genex Taxel or Matunda, different convection, and Masu Pantona, Questions, Havalware, Manipur Praza, Imai Bensing, CSO, Manipur Student, Organization, Mayama, Pulaga, Medical, my Viving Pulaga, quick combination of Pantogani. Amaramda People Action Committee na kaugutor be total shutdown na sida lamdamas dilari betongan tongan belup kyan akan memong saugot kani haina apun Manipur kan belup amkilgi Vice President L Nganbi na fongdorakli. Paumising unaba the Sarugardun El Nganbin Makatana Fondor Kibada, Prabisanam Gimisia, Shidanatana Atopa Misikaya, Masu Lake Rabane, Harry Mrs. Singasi case Nasifawa Namsinduna, Achumalang Langjana, Tangasifawa Putok Laitri, Mainland Indiana, Manipur Yang Bami and Asi Manipur Miam, Tumination, Gamloy, Maramaduna Chatari Assembly from the Prabisanam Misi case, Kana Nainaduna, Langaki over Firepam, Laura Misia, Sigilang Langjana, Kangdong Naba, Center the Takshin Gadabanhana, Apil Toraki. Karigumba Modi Jairen Kalo, Karigumba Quick CM Jairen Kalo, Natri Haraka Karigumba Sarkar, Mio Emasaiba Matamda, anywhere Salakanda Magi, Triak Tirakanda, Kutak the Pabangamba Sarkar, Amana, Rabisanam Halaba, Adug Organ, Yole, Habasu Kangabating Naraba, Noidagi Police Station, Missing Report, Amapiraganda, Tamiba Mibu, Unclaim Bodini, Hainana Mai Tarabatunda, Police Amadi, Ambaker Hospital, the Excel Logdana, Mama Pada Naiba, Aduga, Manipurgi Prajas in the Sarang na hanba hay base ay koy gi sarkar siya layba da kanadraba aduguma sarkar amani hay ba da hay mambato oy parbisanam sina north east ki aroy ba mangba masung hatpo o henab gi damakta mama ay koy na sapsaba phireb lorkani assembly na koy Manipur government na sapsaba phireb ama lawraga lawthorak ta bataraga di total shutdown na sida ay koy punna kulab saru yamina bagaloina na makasaba akan bag khongjang Howsik Chathariba Manipur Legislative Assembly Mifamna CAV Handokadam have a water flow the Sterisi Firepado Center the Kangaluhana, veteran politician, Ozoina Manipur Emele Humpu, Maruina, Lengak Pai, Singipung Chingshilakli.
Citizenship Amendment Bill asi Union List leba bill oibana State Assembly bill asi mayok to warif loduna center da khangan matamda President rule thamlakani amade haribo wafam asi lenga kainer na Congress na sin bani hana BJP gi wangang lo yamna phongdo ki wafam asi aranba yumpham yawdu wafam ne loinana lenga klol amade parliament ki chana pathap ki matangda khangba yawdaba mi gi wangang ne hana su ozoina maral siki ngasi kawada lebe masagi yumda paumi singa unaba mada ozoina hai lengak lola madi parliament ki chana pathap khangda BJP gi wangang lo yamana phongdo ki wafam masina Manipur gi miyamda samam naba pon mata natana lairiba MLA singda su chingna faw le habe wafam tamlaki mana makha tana hai BJP ki luchingba sing amade Manipur gi chief minister nongthungum birena miyam gi apam gi mayok lairoi hena thajaba pi khrabnina miyam gi apam matungina bilas yab ngamloi habi gi ware padu assembly da lawgadabane assembly da lawba ware bhai basi Manipur miyam gi ware oigedoribane bill asi withdraw tawbagaloina amukhana parliament puthorok patarabasu Manipur yauna awanombu ki state sing bill asi na council loi haiba close hap kadabani haiba ware basi athuba matamda huji chathariba assembly mifam da lawbiu phongdoki Amromda Karigumba government tumina leshinduna MLA singi maraktagi amana private member resolution oina pukhat pasu yai habi wafam thamlaki adubu lengak pasingna wafam asi assembly da puthok government resolution oina lawbana lumba hen gani habi wafam su ojoina makhataraki Nagagi solution ji porobukana Manipur ki territorial integrity ko shopu yai Madu Article 3 ki makada Union Sarkar na tawada thabagni adubu Manipur Assembly na ko pass toroga Nagagi solution ji piba kana Manipur ki territorial integrity son ganu haina hai to Assembly ki Manipur government ki opinion pili bana Manipur miyam ki mahut siliba Manipur Assembly na Bharat Sarkar ki policy da madu yaningi madu yaningde madu tohum thokte madu tawbiro haina ware lawba athingba mata leite madai da kanagumba kharana Tijan Bawatpa Kang Bawatpa the Pangang Bagu, on Tona Laibak Tivane, Praza Giapa, Magalona, Sakana, Hiramina, CAB Bill, Baraki Parliamenta, Pasta Bungam Gidrabato, Siri Amichana, BJP, a quick government of the Potokane Hariche, Madu Bildo Mono Widoto, a quick protection Java, Sambidan Potokea over Low Moina, Amona Putoro Ife, Manipur Assembly the Warrior Plonanaba, Siri Virin, Manipur Assembly the Potokom Toy. Status it amade levaka sida chathari thawong sing asi yeng lorok BJP lenga ga se thajaningai oidre maramasina Manipur da leriba praja section khudingmakna status sigi amade praja sing damak ta hojiki amade tongi yengdun talib demand sing asi phangdrib fawba tapthaba mati lepa leitana akan makhongjang sanchin Narnabagi Tangai Fadaba Lay Haina All India Trade Union Congress AITUC gi President Dr. M Narana Fongdorokli Street Vendor Egg Chanahalu Town Vending Committee Semo Hybrid Demand Yauna Citizenship Amendment Bill 2019 gi mayok tha sigi tang kunipanda leibaga sigi konung Delhi da pangthokadaba Delhi Mars Send off function da saruk yarukadaba kaithel nupi sing thindokpaga mangoinena ngasi AITUC na sinduna Imphal gi Iravat Bhavanda pangthokiba thorama mada Presidium member gi warol piraduna Dr. Narana Makhatana hai CAB 2016 na sei handak Rajya Sabha da pass tawkhidaba duna maram oiraga khongjang asi khara ingthak khibagum tawri maram asina hiram khudimakta prajagi Laibaki Yaipanaba Taliba Aikogi Konjangamadi Momenasi Tantaba Madi Hantaba Yade Momenasi Kaliba Makai Aikogi Pantung Adu Yoba Ngamgadu Biniaba from Tamlaki Tauramadu Saruka Moena Handaki Cape 2016 Konjanga Asogapan Nankraba Ima Singbusu Ikai Kumnaba Utuna Kudolpot Tamki Hingna by Sim divided Topia, Hingna Tripoti Uidi. Demand tawdana maduki manunda parliament lawnadana ain seba bawda asi bawi implement tawdabi yam leiri hanu bare lawdana street vendor singi magi phangom to mokam piu haidana ain kaya seba badu nasi bawi implement tawdana leiri basi anda ke koi andalona sina madu thonna bagi tami phat ke dorine buji chu CAPC moi ta thaja ningai oidena ai khoi na chatha hopal lep nai da andalona tuna masi he pass to the ko choidna tawgi ko aidana Uji kita indare na tumina topi wiyati. Marandi BJP ki presidi na tunahan Assam da ngangam bada. Antak siyo muk tratre sumlok sabagi election na sida. BJP na sason pair badi. Citizen Amendment Bill siya kung isoy na tawag ni hai. Kuna masina ay ko'y andalon makata na biyaroy.
Lakadurba Lok Sabha Mikhalda Manipur State Ko inner outer parliamentary seats sing the mug Mirep Tadung Pandam Lay Manipur North State Singimiamda Koishaun Pon Kib Citizenship Amendment Bill na Janata Dal United ki Mapung election agenda owner of Canary Hana ZDU Northeastern Executive Council ki chairman Sensumo Lothana Fondokray Wafamasingasi Janata Dal United Fungyar Assembly constituency Sinduna Fungyar Kendra Waina Normagi Weba political conference come workshop Maching Merong the Lab Adim Zati Holda Pangtoki Baduka Marilena Fondokibane Sensumo Lothana High Citizenship Amendment Bill Simag India ki Constitution Togaiba Center ki policy ne religion da based on bill se hek haurak padagi hona ZDU na ahan political party amoina yaning da phongdo ki bane nakal namoram da ZDU ki outer candidate ki mere poiga dor ZDU Manipur State Unit ki President Hangkhan Pau title western ki outer MP on miyam na khanbi ba tarabade Union Minister ohengen habigi thajaba chairman asina thamlam ki Conference to Marilena ZDU Manipur State Unit ki President Hangkhan Pau title na Fongdor Kibada CBSE ZDU ki election agenda Oiner Nabagi Oiroi Dabaki Maramamat Laite Bill se Center the Lady BJP the Luching Balangak na Paikat Pestera Sida Kundari Yellow Missing Mangan Taurang Hena Hangkhan Pau na Fongdoki. The GDU was the first party in the whole of the country to oppose the Citizenship Amendment Bill as early as May of 2018. Since our constitution itself is based on secularism, we definitely oppose this very Constitution Amendment Bill because it is communal in nature and we cannot allow any amendment of the Constitution based on religion or communalism. People's sentiment touch torak pa issue amanina mase ayamba any political party na take up torok kadaba mali khoi party na su masigi matang se chumnagi issue aina raise to kadaba nate ahan ba political party oppose torok pa oibodo hojik su inside or outside parliament, even if we are in the government or not out of the government, we will continue to oppose so that this constitutional amendment is not effective. My vote is my voice. Have Kolawasi the Yumpam Oirega, Aran Pamba Yamadi Sanja Tumja Togdaba, Mikal Ohen, Namagimatang, the status give me from Mapam Kudimata, Satagada public awareness campaign, Nasidi Hodokray, campaign as Sayesi January Kunmarida, Lamdamasiki Civil Society Singna, Punduna Saruk Yaduna, same Kiba, campaign for free and fair election committee Manipur, Kefina, Matangmana, Nine Mapam Kudinda, Chatagadauri. Kurai Popular High School ground the Pangto Kiba campaign asigi ahanba haudopu namita sarugya kiba cafe gi convener M Somorjina Mikalgi matam da sel yenba aranba pambai sizinaba may kabani sasing yenba kaya asidagi thingner na campaign asis sathabane Mikalda sel lob gi chanibi asina kunayas hena musilakba gi achauba maram oiri Election Commission of India na sathariba free and fair election bu saugat po oina campaign asi status gi mapam sin mathungna sathagani lakadur Mikal gi matam Aran Pamay Sing Sijinaba, Tengnaba Toklabadi ECI, the Wakatun Aran Tobasingi, Matakta, Legal Goiba, Chairak Piner, Kongtang Committee, and Lokat Kanihana, Magna Fondorki. Basingna, Lara Basingbo, Sagi election Matamda, one season among the season of Napashakrana, electoral right to Manhanba, Sikumbaka, Tingana Vaidana, Manipur, Kaya Kayada, Kepe Campaign Committee Manipurna, Evanes program Kayama Sinjadana, Department Kakusam Naraga. Dain Harness scheme Makada Revenue Department of Mui Contrataret, Tabakchang Yabi Kudong Saba Pikre, Department Sigo and Scheme Makada Mui Cham Sum Amanachi Pishilapuki Manunda, Han Tankaki and Mui Contrataret, Lokotpane, Atubumatam de Lemori Mui Sing, Kudong Saba Sipin of Hona Dihana, Revenue Minister Karam Sam the Fondo Cray, Secretariat Labor Minister Chamber, the Pangtoki Palmi Sing, Minister Karam Samna, Scheme Makada Revenue Department, Puchel Seng file pending, Lahanda Tabak Tauri Habido, Mayek Seng Takle, how Kibachi Kia the scheme department, Pishalakiba, file care pending the Leram Labasu, Anobalanga, Lakpagi file sing pending land and a tabak packet pangam luckily. Miamna Amotpa department, Hana Launaramba department, as Singer City, Miamna Tamna, Taja Narakli, Lakliba Kongjel Asida, Gihena. Hengat handuna hena thajar bagi wakalo da chenza tumja yaudana made matam tintha handana grade 3 the post tarani thoya made grade 4 the post kunmanga gi appointment order singa se khusin na bani hana fongdoki 101
adi apply torpani adu post su lairagani adu hujik ta 37 clear goire aduga 101 sigi 37 sigi lemho buduma yamna thuba matamda adu masu clear tawna na honari aduna aina adi sarkar paijariba maroina title lairaba minister commissioner secretary deputy secretary joint secretary under secretary mayam sina tabakshi praja gi interest tawragadi yamna adi free oiba adi nungaiba adu phawbudo de no sarkar sina lakpa kanda phawning wadagi ai department da masimangna noida appointment pi bada habi jabi laiti adagi maduda paisa nungsa gi bargaining laiti aibadu khangan nana bagi nong taina media gi through the sumba thoram se pangthokuni. Horticulture and Soil Conservation Department Mission for Integrated Development of Horticulture MIDS ki makada lomi beneficiary kuni thoida tractor amadi power tiller sing kushina krai ngasi sanjentong lebe directorate asigi complex da pangthokiba thauram amada Horticulture and Soil Conservation Minister Thaunawjam Syam Kumar na lomi beneficiary sing aduda tractor amadi power tiller sing adu kushina ki thauram aduda Horticulture and Soil Conservation Department ki Principal Secretary JC Ramthanga Director K. Kivjan MIDS ki Mission Director N. Premananda yauna Department ki makok thong official kya sarugya ki thauramadu ko Maryland Minister Thaunawjam Syam Kumar hai ki bada MIDS ki makhada ngasi lomi beneficiary singa tractor ki oina lupa lakh amma loina power tiller ki oina lupa lising humputra manga gi senpam department puthok laga ahanu phase ki oina tongan ba district singa ki khangal ba lomi beneficiary singa khudong chaba si pi bane makata na department na center ma state ki scheme kya gi khudong chaba lomi singa phangan na ba hona gani hana phongdoki Manipur ki tongan ba jaga da organic pochi puthokdana amadi hen haksang phanaba hen semilon da phanaba asigi koina sunori myam se hen sunom dana production puthoni da motang sti pam support to bone masi puna mai pahan ba mai pahan da kanai ko ta lege ba ngasi sida department koi kar piri ba mating kar piri ba tractor gi nomi gi beneficiary owner sing amadi power teller gi beneficiary owner sing mokoi mokta lai point thabak sin thina phajana tawraga di department tawri padam masi mai pae na koi logani adi khoningai ju paisa jam lai da mi kha adu musu mating pangbiu hai na gi sai ta gi appeal to sakara se mating pangi sakana mating pangi se maina thangna ba leiba lekai leiba lomi mi am su mating pang adu ga koi sama sa kho mi na gani hai na appeal to Maitai Mitai Singbu Scheduled Tribe list Chalan number Scheduled Tribe Demand Committee Manipur ASTD CM na Sinduna Lakiba Mars Ahum Chatkadoriba Miam gi Mars Rally da Ethno Heritage Council Herikona Mapung Fana Sagot Kani Hana Sirolamada Kangalakli Disable Mairo Singing Pangam Tokpa Hak Fangan Bio Hadra Tongan demand Nipan Taladuna Takil the Leba Social Welfare Complex Mamang the Disable Mairo Sing Mama Mapa Singam the Oza Singna Wakat Mipam Chatakray Parents and Guardians Council of Persons with Disabilities Manipuna Sinduna Wakan Mipamadu Chataki Bane Makone Talib demand sing today Government Ideal Blind School Amadi Deaf and Mute School Higher Secondary Thakta Onkatpa Awatpa Oza Sing Happy Ba Disability Ga Marilena Scheme Singi Makada Fangadaba Saktung Sing Matamsana Fangan Biba Person with Disability ki Webatongan ba Directorate Matambiba State Disability Policy Lehenba National Handicap Finance Development Corporation ki State Channelizing Agency Sembiba Sana Kona Bada Mana Fanglab Sing Masak Kangbiba Made Person with Intellectual and Developmental Disability Singoiba Government ki Special Schoolama Linkatpa Hariba Demand Sing Ashini 11-12 simoya tamam laita na yam na ngausan na ba adugo tamuraga su maming jallaga just mayum the sam leraga education ki quality di thorok taba akoi ki pre education adugo right to educate ana high ba mayam asidi high raga hauji visually impaired or ba hearing impaired or this di makoi ki rights to phangjadaba kumna tawri crime yam thoe satra mangre haiba gumba aduna karigina magi leibam thokpa warden security ki kari ki caretaker mayam do matam chana hap tabedagi siguma mayam se thoe adugo loina train oja sing fill up tabedagi su mogi education quality si am handare adugo mogi diet allowance ina chahi ama moi si hostel lebe sing si sarkar na chan piri ne do matam chana phandu thadok tarabni na leiribo oja sing na mai chengkhan raga short pani khangde lang mani khangde main to raga proper diet si matam chana Manipur Lenga ki Makada Tabak Tauri employees sing the Central Pay
Sanahanbiu Habana Chingba, Satar of Demand Singh, Nahona Lagang Sangbir Naba All Manipur Trade Unions Council, M Tukamadi All Manipur Government Employees Organization, MZOG, Joint Administration Council, Tadropachiro Manapun Chingchilakli. Imphal की जिला परिषद मेंबर सिराम नेकेन लुचिंगबा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इम्फाल ईस्ट अमदी चाइल्ड लाइन इम्फाल की अपुन कांगबु मन अमा पिथेल दाम नमरम ओइदुना ममा मपाना निंगथिना यंगसिन बंगमद्रबा मतुंगदा SSUM अमदी MPPDU ना मथौ ताब पुमनम पुथोक्तुना नोंग्रमदा लेबा लीगल एड क्लिनिक अमदा थमदुना लारिक तमहल लेबा अंगांग सिंगी फिबम यंगसिनख्रे Mahiroi Loop Socialist Students Union Manipur SSUM Amadi Manipur Pro Literate People's Democratic Union Hariba Loop Ani Asinama Pithel Dam Namram Orga Mama Mapaga Ningtina Loinaba Fangdraba Sahi Nauriba Nupa Macha Amadi Nupi Macha Kunmanga Ase Nongramgi Legal Aid Clinic as the Tamduna Kula Siga Tangnaba the Ladiba Kumusing Junior High School that my Tamalam Kibane Ngasigi Kongchata du Marilena Imphal ki Jila Parishad member Serap Neken High Mapitel Dam Namram Orga Larik Ningtina Tam Ngamdraba Angang Singado Loop Anina Asang Masen Pampumba Putoktuna Larik Tamale Tabadi Ngasigi Kongchata Lakpane Lonana Angang Kunmanga Ase Lengang Chalai Children Home Sing the Tamlagani Lonana Manipur Lengang Nombram Akoibda Atu Matam the Children Home Ama Sahan Nabamade Kumusing Junior High School Asibu Residential School on Katner Naba Marilena Sing the High Ragan have a wapam Tamki Mapitel Dam Silaki Moigi business to Kaktat Kiba. Moi business to Kaktat Panamoidana, Moidi Hing the Vaya, the Vanina Topalamda, Salagan passing the Tabak Sugipa. At again, piecing the shoe, Hanagi business to two open in Atopa, Marmarangam, Tabak Tinaganda, Lahoriba Angangsing to the Magi Laila Shutam, Magi Kotpagi, problem seeing and number Honavadanga Maktava. And then Angangsing say, my mama, children homes in the lake of Suyaure, and the Laila Shutam, the Yum the Lake of Suyaure. Music, Togoda immediately lipti, Lady Angangsing Siki, care to Matota, Vanina, Makoisi, Iron Yamatungina, Kanaraba Matunda, and the parents in Gapazana, awareness to Pira Matunda, children homes in the Mugi Matiksaba Kia Lobikiva. National Rural Drinking Water Program gi makha da pakat pathaurang gi manung channa PICD gi official kharana Zindal India Limited ko Kolkata gi GI pipe supplier ga khusam naduna supply toram GI pipe sing substandard oi haina Manipur gi cable network kamada fonglak pa pawam da yumpham oidana Vigilance and Anti Corruption Department Manipurna paw fonglak pa numit adumakta da thigat pa hoduna mari Lena Bache Chang Kaya Komzin Bahore Makatan Achum Putok Tabak Pakalagan Hena Department National Tok Pachiro Lamana Kangalakli Manipur Langang Natu Matam Kul District to Senbu Sericulture Model Village Oina Lautong Bahonaragan Hena Sericulture Director S. Kunja Keshon Fondo Kray Wafamasingasi Urkul Baptist Ground Regional Sericulture Research Station Central Sig Board Multipukina Sinduna Pangtokiba Resam Krisi Melakam Exhibition ki Thoramda Director Fondo Kibane. Mak Namakata Naha Kibada Laumi Singa Sericulture ki Tabagasi Paikat Pamatamda Department ki Maikaidagi Tin Macha Tin Gimakolamadi Narak Pafawa Lem Namating Pangli Maramasana Lamdamasigi Laumi Singa Sinfamasida Mai Onsilasi Hana Apil Tauki. This Mayama compared to the Sirina, Quiding Helishima for Yare, I quite lam lady. Every step could the department Mating Pange, Adugadi Sericulture there. Hanato, Ramashidagi, here and I go to Minarazi and I was see equipment, put whatever Lomina Sabo. I will put them cry the Lacadero, Pambi Laquinema. Pambi like the thing as I harvesting Henkelam Zuaroi. I went to Seri Nusi Helga, Pambi do Hazana, maintain of the Diaro. Now, usually labor when Pambi Taribi areas expand over time, soft one batai, Ekarama Taramado. Ani Tabatai, home Tabatai. Isterasida Agor Pambi Amadi Harville Gardening promote Tonanaba Pandam the Nomu Yoiba Kananabi Mipamangasi Chingmerung the Leba Classic Grande the Pangtokre Manipur State Medicinal Plants Board Madi State Ayush Society Isterasigi District Pumbada Agar Pambi Tahan Nabagi Torang Paikat Liana Ayush Director Dr. A. Guneshwar Sarman Tamlakli Ngasi Manipur State Medicinal Plants Board Madi State Ayush Society Nisinduna Pangto Kiba Conference to the Sarukya Kiba Health Minister L. Zent Kumana Fondo Kibada Housit Lady Belengaga Sigamato Pandam de Lamdamas Lady Bamio Singi Senmit Lon Fagan Ba Madi Lairaba Kohan Mane
Minister na ngasi gi conference tu mari lena na makatan hai ki bada purna chanmin na ba subano makan ba akoi badalai ba khudong saba sing ngasi matam chan sijina ba ngamhodra bade khunai asigi amang ba oigen hai ba se ekoina khangjin ba matam oire hai na minister na phongdo ki ngasi gi conference tu mari lena ayush ki director Dr. A Guneshwar na hai Manipur State Medicinal Plants Board amadi State Ayush Society na state asigi ching amadi tamgi mafam sing the poppy plantation Hanta Hanaba Loinana Agar Pami Singh Loinana Harvela Madi medicinal plant Than Nabi Taurang Kaya Bakat Taurang Li have a wafam Tamki. Regarding capital, the government and the department stands for it, and the organization, our experts are here to help us, to give us market, to give us the required scientific methods. The herbal medicines, the aromatic plants, the agar plantations, horticultural things, and the sericulture, these things can go together. It is the high time for all of us to put things together and work in this given available circumstances. Otherwise, what I feel is we may be somewhat late. Ahan bagi waina chaurangna 79 lakhs ni district mangagu bai khoi cover tawre Imphal East West, then the Thobal, then again the Bishanpur, then the Chandel ekhoi yauri ko aduga Tamenglong and the Senapati ayambadi hanagi laiba district sing sa ekhoi cover tawre initially mamangi phase daida lairamba scheme mama adu hoji revive tawre raga all the district cover tawna na bagi madugi provision do ekhoi da laire hoji Churachandpur district ki Toikham Phaya made Loikhaida Logi Wang Mada Paktak Nan Tharam Poppy Pambi Singh Yantatuna Mangan Kray Poppy Pambi Singh Yantat Pitabagado District Police Churachandpur NAF Manipur NCB Imphal Zone Kunmanga Subasam Rifles Amati Churachandpur District Administration gi staff singna puna ngarang dagi ngasi phawba chathakibani NAF Manipur ki matung ina Churachandpur District Saikot Police Station konba Toikham Phai Village Hariba area da lam ekar chamasum na hum tharama popi pambi singadu opium kg listing amaga kuntrarom gi oigani hari lonana hengle police station konba loikai village ki lam ekar marifutarukta tharama popi pambi singadu opium kilogram sanipan humpurom oigani hari Matanga Shwaida break Malozake break Matunga Chief Minister Gi Bangloda Tha Kutiki Pangtok Miam Ginumid Masung Hill Leaders De Gi Thoram Animag Ngasipuna Pangtok Ki Pau Madi Manipur Masung Malem Gi Tongan Tongan Mi Pau Sing Puduna Laksage Impact News Pu Miging Taduna Lebiu Break Matunga Miam Taram Nokchari Lonana Bulletin Sig Makata Pau Sing Miam the Pijeri Chief Minister Gi Bangloda Tha Kutiki Pangtok Miam Gi Numida Masung Hill Leaders De Gi Thoram Animag Ngasipuna Pangtok Ray Numina Sada Manipur Gi Ching Masung Tamnig Lak Pamio Kiana Chief Minister N Biren Gi Una Kiamade Chief Minister na Miam Gi Wakat Sing Taki Chief Minister Gi Una Laki Basing Adu Marakta Konung Mamang New Chekonda Dukan Pambadi Haiba different level oraba Maibam Sanatombi Koba Mioyamana Impact News the founder Kibada Chief Minister Gi Mating Namaram Oirga Mahakna Dukan Famnan Bigi Loan in Lupa Lak Ahum Loboda Ayab Pirakle Mahakna Lona Si Mamang Saigi July Tadi Tanarakpani Adu Lona Si Pangna Bahonamada Benki Say Nabakara Labagi Tengtarakipani Hari Adum Adubu Aroiba Oina Ngasi Chief Minister Gi Ayab Matung in a banky official Signasu Loan Senpam sanction to Ayab Piraklehana Nungai Fondoraki Lonana Yaripok Yambiam the Ingangum Brojen Koba different level or a person Manasu Chief Minister Gi Miam Ginumita Lak with a Pangalib Kudong Chab Singi Matang the Su Wafam Kaya Fondoraki. Aham by a loan proposed the Rosia July Tadaki Chilmanada Sendo Aina Tarat Havimanunda Ahum the Moina Sanction Torogaina Ahum do Kitang Yamandi the Highway Adu in a Loger Gana. Granted kay matang da ina CM da mu changjero da moi khitang waro budi lagi adu bo jikti yana ban por tana ji CM sarna su loina che sang do EB le e ko laga ya dana sanction taw bagi kana da ya re hai re adu ga yam che me thaga che nungai che 2013 ki June 25 te accident taw bani accident du number mora ga spinal cord shock dagi ai layang be abakra layang jere ando ai pilot tabadagi hosi disable tare CM ki site gi bateng atang pangbiu Haidna I hijack Laksa Baning. CM now Hosek Jenstag disabled certificate ama Loro Aduga social welfare the Salo, Aduga Nanki Kaino Mating Tokota Koto Toragiana. Hybridana using James Satki and Tarangjari.
Status dasu hana pangthokudrib Lok Sabha election asiga mari lenena Imphal West ki oina sem sabu thabak ayamana losilakpa yabag mawong yamna khumang soksina paikhat lehena Imphal West ki DC oibaga lonena district asigi district election officers oriba Naurem Pravin na phongdorakli Lok Sabha Mikhal asiga mari lena Imphal West ki area da paikhaliba Mikhal asigi sem sabu ki thabak mari lenena ngasi Imphal West DC office ki courtroom da pangthokpa paumi singa unaba mifama mada magna makha tana high housing fawbagi oina security arrangement vehicle requirement polling station amasung mathau tawgudaba polling personnel sing yauna Mikhal asigi darkar laiba mathau taba khudingmak ayamana sem sabik thabak loisilak le haiba yare Imphal West ki oina apunma voter masing asi puna lakh ahum lising marifu manga sahum marifu tarap mangane masida general elector na lakh ahum lising humpu chatruk ne loinana service elector na punna lising ani chani supna mangane service elector sing yoina di application thab claim period ki matam loikre hojik process kana sathari haiba wafam thamlaki Lagliba election sigi ahum thokpa actions fazana chathari darkar oiba in terms of manpower election expenditure monitoring gi matang oiro polling parties makai gi personals makai gi training EVM darkar laiba makai first level checking to loin loira all preparedness like hoji khoi leire ngasi dagi horaga hayeng phawba se koi election commission gi makhada special camp every polling station sida eligible di oirgam electoral min yaudra basing electoral yauraga particulars lan ba khot pa mas sum thokgi sigraba natraga luhongraba kongraba tompham da laigraba electors singi maming si electoral gi lokto पुगी खुदम साबदो पीरी ngasiga हेंग तौलद्रगदि यादे हेब लेति नान हेक इलेक्टोरल फोंगिबदो अदुदगी हेक लोयर कंटिन्यूस अपडेशन हौजि पोलिंग स्टेशन पीद्रग सुसिदा लागा पीबीआई मसिदा मयामना पोलिंग स्टेशन दा लेरिबा खोई बीएलओ अमदि अतोपा इलेक्शन ऑफिशियल सिंगी उनबिरगा मिंगसनबा अराना हुई सेमदोकपा इलेगिद्रबो कांगुगी मिंग लथोकपा सिगी स्पेशल ड्राइव सिदा मतेंग पांगबियोदने मयामदा फिल तौजरी Indo-Myanmar Association Manipurna sahi yoina pangthop calendar program gi sarukama oin lakliba March kundagi kuntaruk fawa Myanmar khongchata mandlegi sagyang madi Amrapurada khundalaita aduna laikraba maitai singa sakhang maikhang nagani hana cherol amada khangalakli Imphal West District ki Nagampal da ngasi ayuk Imphal West Commando gi team na thibo hum gi thabak chathakre thibo hum gi thabak adu ngasi ayuk pung 8 minute jangkhai dagi 9 minute kunthra manga fawba Nagampal gi Hindu hotel dagi Jalal gi crossing fawba side animakta chathaki banai thibo hum adu da mafam adu dagi miyoi chamanga tara nipan gi verification chathaki maduda masagi sakak se matik sana puthokpa ngamdaba miyoi kunthra taruk fagat pagalona makha taba wahangpong satharanaba city police station da sinaki Milal gi president oramba thokchom Babu Chana haukiba February gi tang taramapanda thokiba laibakti thodok amada khanghodana laikhedabada herikon thokpachirol amada nungaitaba phongdorokli Sahi ani rongi mamang nagi nadun lerak kuki artist Thangsa Khongsaida ngasi kuki gospel artist association ki kangbu amana mateng pangkre Ukrul district ki manung chanba litan gi sepu mongkotagi masagi chai kuntrani to isuraba Thangsa Khongsai haukiba sahi ani rongi mamang nagi hepatitis C amadi diabetes namara naduna lerak kiba mioini Panbayai Thangsa Khongsai kumja lising ani taramatoida Mizoram gi achobu award am wediba lalte award su fangkraba misakni National People's Party Kaisamthong Assembly Constituency na sinduna domo yoiba pata melama pisumthong doleba YLLC Community Hall da pangthokre thawrmadu ko marilena na Kendra Health Minister L Jenta Kumana hai ngasigi mela asi India lenga ki Housing for All haiba mission adu ki makada Kendra sigi manung chanmada leiriba Ward number 11 12 amade 13 da leiriba nauna yum sagada bamyoi singda khudong chaba piner na paikat pathawrang ni hana phongdoraki Yumong tan sana bagi atu bagi main piga dawa makalgi financial assistance madugi matang jari da kali gumbal land recorder chain na bana tar hongdong ying tong ba yaw tar ga di lorung sang salaga kwen to ruba kan matam mang ba dagi officer sing unada ba staff sing unada ba mani pasha chang ba madugi do totally exam to ga hoji officer sing ju lorung sang gi settlement kang su hoji lak tan le re adu ka beneficiary kang bu sing ju thokpi ra ga already IMC na beneficiary khalle ya den selection to har kang bu sing do Mari sopi raga moi pata sing puraga pata do sindok sadok pato bada pesa ting dana matam mang na tawna bagi atu makalgi mela gi type to ba atu makal poram
Health and Family Welfare Minister L. Jentakumana Thawal District Hospital da sahi naurib angang singbu laying sathaba matamna mating oigadaba District Early Intervention Center DEIC amasung al oraba singna ana laying bagi pautak pigadaba Geriatric Care Unit hangdokre thawramaduda Minister Jentakumana Hospital asi afaba Maikai da purak pahaiba sida mafamadu lairiba miyam gisu saurab thawdang lay haiba wafam fongdoki Ngasi Mahindra and Mahindra Limited ki highly anticipated Wadaba Nova SUV the XUV 300 and Alturas Z4 launch tawkre harib gari ase airport road gari de leba Mahindra and Mahindra ke showroom the launch tawkibane SUV XUV 300 ki mamal ase X showroom da petrol W4 gi oina lupa lakh taret ka lising mariputara ne loinana diesel W4 gi oina lupa lakh nipan ga lising nipu mapan ni Haukiba February tara nipan dagi chatarkiba DM College of Teachers Education gi nipumari sub annual college week 2019 ngasi lotion kray numit manga ni chumna chatarkiba college week asida literary meet cultural meet amasung sports meet pangthok tuna mahiro singi marakta athoi hen tanaki Thangmai banda leba college asigi campus ta pangthokiba college week lotion bagi thoromadu da makong mathang ta khraba mahiro isingda mana pidura pukning thogatki Young Star Nagamapalamadi YWC Langthawal Anina Anisuba Haibok Trophy T20 Cricket Tournament ki final da lamba taunargani ngasayuk Langthawal Public Ground sanakiba tournament asigi Anisuba semi final ki match do the toss ngam kiba PCC mayai koina batting hana sanadur match asigi api over kunda wicket taruk turga run chama sumna mapan lobangam ki inning asida PCC mayai koi bigi batsman Santos amasung Ranjan anina run kulumdo yamadi kunithoi lobangam naki Masigi paukum da mesa sigi anisuba batting sana kiba YWC Langthawal na over taramapan ga ball ahum da wicket taruk turga run sama tarama thoi lauduna mesa si wicket mari da mai pak pangam ki inning asida YWC Langthawal gi batsman Prakash Maniam sung Bikramjit ani na run kunmapam amadi kunipan lobangam naki mesa sigi api over mari da wicket ani lobangam kiba YWC Langthawal gi bowler Priyokumar na man of the match taki Manipur Cricket Association ki miyang makhada YWC Langthawal na sinbun sa tharibi cricket tournament asigi final match ki matam hausi pawbu ki oina lep 3 Taret Suba led Koijam Yaima Memorial Veteran Football Tournament ta Akampat Veteran Football Association mai pakre ngasi Akampat leba 11 Star Sporting Union ge sanbung sanakiba tournament asigi taruk suba league ta Akampat Veteran Football Association na UKFA Uripu Panjal amasino da maiti bapi bangam ki satharakliba football tournament asigi ngasi sanakiba taret suba league ta na FVWA Mapal Kangjai bunga madi FC Tachapa Korengai anina sanakiba match asigi apiba matamda mayokner butim animak na panjal amata chanaba ngamda match draw oiki Akampat Veteran Football Association sinduni satriba football tournament sida team tara humdoni sarug yari hayeng makata league match ani sanagani Mapan Suba Chalok Curve Lamlai Kendra Village Boys and Invitees Men's Open Football Tournament MSFC Hangang amadi Sector FC Team B ani semi-final changkre ngasi Salo Youth Union Club ki sanabung na sana ki football tournament sik ama quarter final ta MSFC Hangang na BRIYO kabung putpu panjal ahum amada maiti pi ramlaga tournament sik semi-final changmangam ki Sathrak level football tournament singa sana ke bani suba quarter final dana Sector FC Team B na Sector FC Team A bu panjal ahum amada maiti pi bangam ki Salo Youth Union Club na sindun sathrak level football tournament sida team kuntaruk na group taruk thok na khaidok tuna league match singa atho en tanari hayeng football tournament sika ahum suba madi mari suba quarter final match sing sana ragani
Hero Second Division League ta Trau FC Kwakaitel anirak subo in home ground da mighty banangkre All India Football Federation gi midyang makada hauze chatarba Hero Second Division League Group C gi ngasi Kumanapag Sports Complex ki main stadium da Trau FC Kwakaitel no yumbu oiduna away team amoeriba Singa Veng FC Aizol arena akan mamong da lamba tawna kiba match adu ki taruk suba madi kuntra mapan suba minisingda Singa Veng FC Aizol gi Sanroy Thaisiama amasung Lalian Sanga ani na panjal amamam chanduna Trau FC Kwakaitel panjal ani sino da mighty bapi bangam ki Second Division League asigi Group C gi Kanglupta Singa Veng FC Aizol da match mari sana kraba tung da point tara loina na match mari sana kraba Trau FC Kwakaitel na point taruk fangduna chatli Sathrakliba Second Division League sida Trau FC Kwakaitel gi manga suba match oina tha sigi kunipanda away team ama oiriba Mohammedan Sporting Club ka lamba taunaduna Kumalampak Sports Complex ki main stadium da lamba taunagadori Kuntaruk suba Asian Track Cycling Championship ta manamathum falak sanaroi sing taramna okre lamang kansi sanaroi semgat sehaba pandamasna mangoi narga ngasi Manipur gi I pawi lamda asawa mafam kanduna lakleba Sangai Express na sinduna kuntaruk suba Asian Track Cycling Championship ta manamathum falak sanaroi amadi course pu taramna oksa bagi thorum ama thangal kaitel laiba Sangai Continental da pangthokre Celebration yasigi January mapan dagi tarawm doi foba Indonesia gi Jakarta da pangtok kiba championship adu da wangkai ning tempur ki mapal dagi Lighton Jam Ronaldo awang kunau Imphal West dagi kaithel lakpam James abadi kaino Bishnupur district dagi Yanglem Rosit ahumna junior team sprint cycling masana da anoba Asian record ama thamduna gold medal ama loina wangkai ning tempur ki mapal dagi Lighton Jam Ronaldo na kilometer ama gi individual time trial da gold medal amaga loina na 200 meter sprint masana so silver medal ama lauki baga loina Hianglam Makhalekai Bishnupur district tagi Lansian ilangbam na team pursuit cycling masana da bronze amaga lauki baga loina sanaroi sing amade makoibu takpi tambiri by Yaski physical education gi oza ai Gautamani da Khudol pot sing piduna sanaroi sing pungning thawat piki medal man am ka hena khaluno just excel Nungti na ngasi tawriba nangi performance hai. It should be better than yesterday and tomorrow you should be better than today. Every day go on improving. Matom the medal matom lakane. Don't look for anything. You'll get it. Nangi performance to the pajalo. Howjik like schools in the tuition center me. It's not a school. Schools in these sports yaw draba school any school sports yaw draba co-curricular yaw to the schools hai. It's a tuition center. See me am jayaw rakan education the complete. Matanga shoy the bulletin na say tension jadrangi gi mangoina na headlines zamona pijari Howjik chathar be assembly me from the provision am like the case putok tra isi asika chumalang la langjina ma khangnan ba hona drabade PA sin akan makhongjang sanction lagan hari Shathariba assembly mi famna CAB handok han na wari flow dan estate ki freb center da khanghallu haina veteran politician ozoina MLA humpu maroina lenga kwai riba singi pungning chingsin lakli Diane Harness scheme makada revenue department mi kontra tare thabak sang yaba khudong sab pi kre minister appointment order khushina kre Amasung Horticulture and Soil Conservation Department gi Mission for Integrated Development of Horticulture gi makada lomi beneficiary kuni toida tractor amadi power tiller sing khushina kre